Intel ili AMD, dilema koja traje već dugi niz godina. Ipak, iza tržišne utakmice krije se nešto zaista neverovatno, a to je sam proces izrade procesora. Zahvaljujući kompaniji Intel dobili smo priliku da vidimo ceo proces proizvodnje. U nekoliko narednih emisija imat ćete ekskluzivnu priliku da vidite kako Intel pravi svoje prepoznatljive i vrhunske procesore. Sam proces izrade počinje, verovali ili ne, peskom. Sa otprilike 25% silicijum je, nakon kiseonika, najčešći element zemljine kore. Pesak sadrži visok procenat silicijuma koji je osnovna sirovina za izradu poluprovodnika. Silicijum se prečišćava kroz više faza kako bi se dobio kvalitet koji zadovoljava standarde za izradu poluprovodnika. Tako prečišćen i istopljen silicijum naziva se ingot. Ingot je napravljen iz silicijuma elektronskog stepena. Svaki pojedinačno teži oko 100 kg i po sastavu je 99,9% silicijuma. On se seče u individualne silicijumske diskove koji se zovu vaferi. Sledeći korak je njihovo poliranje koje se obavlja dok se sa njihove površine ne ukloni i najmanja greška i dok ne postanu glatki kao površina ogledala. Intel kupuje već gotove vafere od proizvođača, a za naprednu 45-nanometarsku tehnologiju koristi vafere prečnika 300 mm. Kada je Intel započeo proizvodnju čipova, elektronska kola su štampana na vaferima od oko 50,8 mm. Sada kompanija koristi 300 mm vafere, što značajno doprinosi smanjenju troškova. Zatim se na vafer nanosi tečnost plave boje koja je fotoosetljiv sloj sličan onom koji se koristi u analognoj fotografiji. Vafer se tokom ovog koraka okreće kako bi se omogućilo da naneti fotoosetljivi sloj bude veoma tanak i ujednačen. Fotoosetljivi sloj se izlaže ultraljubičastom svetlu. Hemijska reakcija koja se događa slična je onome što se dešava sa filmom u analognom fotoaparatu kada pritisnemo dugme za slikanje. Fotoosetljivi sloj, izložen UV svetlu, menja strukturu i postaje uklonjiv. Izlaganje svetla obavlja se tako što se koriste razne maske koje imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje. Korišćene sa UV svetlom, maske prave različite kružne šare na svakom sloju mikroprocesora. Tu bismo završili današnju priču. U sledećoj epizodi prikazat ćemo vam izradu tranzistora.